Ki nongtrei jong ka SSA hapo kshatri ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association hane gisngi kelas dang ya ke indefinite sit in demonstration na ne ke Shong kyllaiñ Mongor ha Malki Football Ground Shong hagani gisngi de kispangut kidkhot jong ka hagani gisngi de kispangut kidkhot jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association kilawan bani shimanta kentup na khasi jantia bat kumjuro na rilum garo dan nadu arhajar arhulahi ngilali ya kani takadaw ni sapoy hadokat mu food ru kadi bingila pensngo pensap ka sorkar nadu arhajar arhulahi kita ki belong written document mo ladang ngim tip dei ladang ngi tho ngi tip tingi lasdang man tho nadu arhajar arhulahi ngilali hi shiki ba dei ban pej ki education minister kini ngilali kendo kumi director jungi ngilali kendo ngilali hi kita kam ka jungi na level ka jungi ngila walk out tingi up ikata kajing walk out kejungki ngila up shi up nadu December ngila up yang nadu new April ti mata kamlong kapoy sha ki hadu dal apoy kani ka put tingi bansi show bangin wan banya Shong umni kan bangin pensap kan hi na sarkari na bantay ka sarkar de si inong katu kajing kadai kajing bam sutu jimut ne tip kadai ka ka bapelong hadu kan ne ba kamya ne ngamla ban bataya kata namar don na preng jung ngimo kiba suthu bahaya ka kam don na preng jung ki nongtrei ki bam suthu bahaya ka kam ne don ka transfer don kiba resign no ashteng po don ki bun ki don ki belesi o kimlong committed ne lesi kami hab ka topik ka jung ki lesi wadi taru tabang patnang ban batai hiru ya kata tabang rei lesi wadi kata we have to show them the way kan saya perkat namar belai ya kata ban ong dupa ka pamlalong namar kidon ngamdei ka member tang marway pilai yang ni kiabun ngidon ki isi members de ya kata ngi hapan ra ka isi ni saya pek kumlungi le kan ya kata ngi sabatai hadin right tinggal wala ong indefinite stay kan continue kan kat bagam pat sngop ka sarkar ni namar ka sulong kap kai kambai mit tingin no kan numpat kan kadang kan ini kata kadaw kan ngi hapan long indefinite kebut kanang yat bet hadu bandayo ka hok ka jungi ngimpat laban ya ngimpat laban stop dengan ke agitation ke jom kay did as of now tikim don show ngi hang ngi don bitang kinon teaching kim don am people included the district tamaki garo kin sa join namar ngiyo ya ka permission rumenen na IGC jongi ru ngiyo adu san bache san shidang ya ikum to tena kata kadaw ki garo hills ki bana dangwan na garo hills ki dang join nta ki dang dan hanti spa tami kadai nadu ka cluster level, block level, district level, but state level. Kumbang ong mentan, kani ka sit in demonstration kadi bang ming pensngo ya ka sarkar jungi bakan ay kata enhancement ka jungi ka bala diu mentala prasnem. Te hoy kila jubab ya kata kila ong ban ay 100%. Kumbang pilai I mentan ru ki group jungi kyntiew 100% bangi ngimban siki leaders nilalong ka meeting men arpusau terik balada kim ay kata ka 100% yangi dengi ngim kidon na pleng jungi ngi bro ngim yakwa hakatu singi don ko ban rus pa angut tami ay tamba kiyaw ong bet ngim yakwa kementan rupla I daga khamat lajong bagini ki member jungi kim yakwa ay kata ka 100% namar kamlong justified show so nakata daw ni wan ban Shong ngani sit in demonstration bang ikwa ban pesngap ka sarkar ikwa ban pa ki jing duai ki jing ka pat ki jungi ya ka sarkar bukan sngap lem ni ki jing ki jungi namar belai katkum ka jing kiyo ki mar ki mata ya kata ka ngi hapshna ya kata ka price ya kata ka salary ka jongi 100% prasnem te kamso ngataray kamlong justified ken tinata ka daw ni sapoy banya Shong ni tabangi ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ay ka sarkar ni